Assalamualaikum kawan-kawan. Kita masak daging goreng belengar. Saya menggunakan daging batang pinang yang lembut tu, cepat empuk ya. Kita lumurkan daging tu dengan sedikit garam halus dan serbuk kunyit. Kita masukkan minyak bijan, kemudian kita gaul rata dan kita tumis bahan kisar seperti bawang besar dan bawang putih sehingga kekuningan. Masukkan sos cili, sos tomato dan sos tiram. Kita agak-agak je ya. Okey, seterusnya kita masukkan kicap lemak manis. Masukkan pula serbuk lada sula ataupun lada putih ya. Kita gaul rata. Kemudian kita masukkanlah daging tadi. Kita renihkan ya sehingga dah keluar jus-jus daging tu. Masukkan air secukupnya, masukkan serbuk perasa dan gula pasir. Kita masak sehingga daging tu empuk. Okey, kita masukkan sedikit halia. Kemudian kita masukkan bawang besar. Dan akhirnya kita masukkan buah tomato, cili besar dan kacang panjang. Menu ni memang sesuai untuk berbuka puasa dan juga untuk bersahur. Memang membuka selera. Kawan-kawan kena mencuba tahu. Tak rugi pun. Okey.